Sonata predstavlja jednu muzičku formu koja je razvijena negdje otprilike u klasičnom periodu evropske muzike, dakle neki kraj 18. prva polovina 19. vijeka. I ona predstavlja, ta forma, najrazvijeniju i najzanimljiviju umjetničku formu možda u ukupnoj zapadnoj civilizaciji. I ona je značajna iz više razloga, a jedan od razloga je taj što je sonata povezana sa načinom mišljenja. Dakle, zapadno mišljenje koje svoj vrhunac ima recimo u dijalektici Hegela, svoju paralelu u umjetnosti nalazi upravo u sonati i o tome hoću da pričam. Iza mene možete da vidite neke radove na kojima trenutno radim i tema tih radova i tema te serije je upravo sonata. Kao jedna struktura koja umjetničkom dijelu daje značenje, meaning na engleskom što bi rekli. Dakle, to nije samo naracija, ne daje samo naracija, odnosno priča, značenje slici, nego sama struktura slike, kombinacija boja, kombinacija ritmova, kombinacija svih tih različitih elemenata stvara tu jednu sonatu, odnosno značenje, u kojoj je naracija čak možda i najmanje važna. Svaka sonata ima nekoliko stavova, odnosno sonatni oblik. Ona se sastoji od dvije teme. Imamo na početku jednu temu koja je, recimo, po karakteru energična i brza. Zatim imamo drugu temu koja je suprotnog karaktera, na primjer lagana i nježna, na primjer. Te dvije teme se kasnije u sonati, u njenom razvojnom dijelu, sukobljavaju. I taj sukob je u stvari jedan način mišljenja. To je ta Hegelova dijalektika, koja sonati daje nevjerovatnu jednu dinamiku. I zato je ona bila inspiracija mnogim umjetnicima, kompozitorima, prije svega, jer su u njoj mogli da iskažu taj novonastali moderni subjekt i to novonastalo moderno razmišljanje koje je veoma dinamično, koje skače sa jedne teme na drugu i koje donosi neke neobične zaključke. Ako pogledamo, na primjer, muziku indijsku ili kinesku ili bilo koje druge civilizacije, vidjet ćemo da tamo nema sonate, nema tog razvojnog dijela u tom smislu, ima dosta repeticije. I to je nešto što je vezano za celokupnu filozofiju jedne civilizacije. I ponovo ću pokušati da napravim te paralele, znači, između filozofije i umjetnosti, pošto umjetnost nikada nije istrgnuta iz konteksta svog vremena. Ona pripada zeitgeistu, duhu vremena. I upravo sonata, dakle, u 19. vijeku, kada se dešava i francuska buržoaska revolucija i kada dolazi do velikog razvoja nauke, upravo u to vrijeme muzika počinje, ne zna se tu ko je prvi počeo, ali muzika počinje u sebi da sadrži te elemente novog mišljenja.
Sonate su, inače, pisali mnogi veliki kompozitori. Ajde da kažem istorijski ovako, prvi možda koji je kristalizovao sonatu kao jednu novu formu je Josef Haydn. Nakon njega Wolfgang Amadeus Mozart. I sonata doživljava jednu vrstu vrhunca sa Beethovenom i njegove 32 klavirske sonate, među kojima su najpoznatije Apasionata, Patetična sonata, Hammer klavir, 32. sonata i tako dalje, i još neke violinske sonate, na primjer Kreutzer, Proljećna i tako dalje. Dakle, Beethoven je možda najbolje osjetio potencijal te nove forme i od nje je napravio nešto što je možda do sad neprevaziđeno. Kasnije, nakon Beethovena, poznate sonate su pisali recimo Chopin, Franz Liszt, kasnije u 20. vijeku na samom početku Aleksandar Skrjabin, recimo, čije 5., 6., 7., 8., 9. i 10. po mom nekom skromnom mišljenju su vrhunske. Imamo Prokofjeva, Sergeja Prokofjeva, sovjetskog kompozitora, čije recimo 6., 7., 8. i 9. čine jedan vrhunsku svitu. To su takozvane ratne sonate njegove, koje su vezane za 40. godine, doba Velikog rata. I to je to. Sonata i dalje je postojala u 20. vijeku i naravno neki veliki otkloni od nje, ali ona kao jedan fantom tog dijalektičkog razmišljanja postoji i danas i moja tema, mojih slika je upravo bila ta da pokušam kroz sliku da razmišljam muzički na način stvaranja i kreiranja značenja kroz samu sliku, kroz same mogućnosti slike, odnosno same likovne elemente, a priča, ona nastaje djelimično kao unaprijed osmišljena, a djelimično ona nastaje samim radom, kao improvizacija. Evo, ovdje ću sada vam demonstrirati na papiru otprilike formu sonate. Koristit ćemo simbole kao što su krug, trougao i kvadrat. Krenemo recimo sa temom veliki krug i mali krug, na primjer. I uzmimo kvadrat kao kontratemu, nešto što je po karakteru drugačije. Idemo veliki kvadrat pa mali kvadrat. I to je neka ekspozicija. Imamo dvije teme koje su po karakteru različite, opet su slične. I sad recimo idemo kombinatorika krug, veliki, u njemu mali kvadrat i idemo kvadrat veliki, u njemu mali krug, na primjer. Onda možemo da stavimo mali krug, mali kvadrat, pa možemo da obrnemo veliki kvadrat, veliki krug. I to je nekakva, kako da kažem, rečenica, iskaz, nekakva sonata. Idemo dalje, ajde taj dio razvojni da razvučemo, da napravimo još jedan red ovde. Na primjer, imamo ovako i ovako, znači kvadrat sa malim kvadratom unutra i krug sa malim krugom unutra. Onda imamo, na primjer, ajde da kažem, možemo ovako da ih povežemo.
i da ovdje imamo ostatak taj i taj. Pa onda možemo, na primjer, da stavimo u krug i kvadrat i krug, a u kvadrat i krug i kvadrat. I to je recimo nekakva kombinatorika koja se koristi u sonati. Jer, na primjer, u sonati jednu melodiju vi možete da okrenete, da je obrnete ovako, a možete ovako vertikalno. Dakle, to su strukture koje u muzici se veoma često koriste i koje stvaraju taj muzički tok. Jer klasična muzika, kao i većina muzike, nije pisana tek tako kao nekakav čisto emotivni ispad, pa kao dokle traje, nego postoje načini kako da se strukturira muzičko djelo i upravo na tome se bazira 90% muzike. Sad recimo to je jedan stav. Drugi stav bi bio, recimo, koristimo trougao i kvadrat, a finale, recimo u simfoniji imamo, znači prvi stav je čisti sonatni oblik, zatim imamo adagio, pa scherzo i na kraju finale. A u finalu ono može biti sonatnog oblika, ali imamo obično sve tri teme povezane, tako da recimo imamo ovako nešto, pa onda imamo ovako nešto, pa onda imamo ovako nešto i tako dalje. Pa onda možda recimo sve zajedno i tako dalje. To bi bilo neko finale. E sad, nadam se da ovo u stvari jasno, jer ja sam htio veoma spontano ovom da vam prikažem. Nadam se da je jasno čemu to služi i kakav je to veoma zanimljiv način razmišljanja kojem su ti umetnici bili skloni. To je jedno kompleksno razmišljanje o ovom svijetu. Dakle, ovo je svijet prikazan u cjelini. Znate, Gustav Mahler je govorio za svoje simfonije da one sadrže cijeli svijet. Beethovenove kasnije sonate, recimo Hammer klavir ili 32. sonata, to su svijetovi za sebe. To je nešto što prevazilazi, mislim, to je čista genijalnost. Tu vidite jednog čovjeka koji je otišao u jedan novi prostor, koji naš obični um ne može čak lako ni da nasluti. Vremenom, kroz slušanje, čovjek postane svjestan te genijalnosti. I eto, to bi bila ukratko priča o sonati. I čisto sam htio ovo da posluži kao neka vrsta razmišljanja, jer kako kažem, živimo u svijetu dvodimenzionalnog ekrana, terora, ekranske slike, gdje nema nikakve dubine, osim priče. Jedino je priča prisutna, ali opet kao neka bodrijarovska meta priča. Struktura umjetničkih dijela danas je veoma siromašna. Veoma ekstremno siromašna u poređenju s ovim. Evo ovdje za sam kraj imam jednu sliku da vam malo izbliza pokažem, koja ima tu strukturu sonate. Na površini slike, dakle u narativnom dijelu, imamo klavir kao jedan simbol, kao jednu ilustraciju. Ono što nas navodi na temu o čemu se tu radi. Ali sve ostalo unutar te slike je u stvari čista muzička kompozicija koja svojom strukturom stvara smisao. Ovu sliku bih nazvao ratna sonata, kao recimo referenca na Prokofjevljeve ratne sonate, gdje jedna vrsta haosa dominira slikom i društvom i uopšte to je jedna metafora, ali ono što ja hoću da kažem, da u stvari duh muzike, odnosno duh umjetnosti je nešto najdublje što čovjek može da iskusi u ovom svijetu i da bez obzira koliko je destruktivan svijet u kome živimo, iz njega se rađa jedan uvijek novi svijet značenja, novi svijet emocija, novi svijet kreacije. I to je jedna igra destrukcije i kreacije koja je također u muzici veoma prisutna. Dakle, ne može sonata da se pravi bez uništenja. Beethovenove, ako pogledate Beethovenove, kako da kažem, note koje on ručno pisao, to je prepuno ispravaka, grebanja, jedne frustriranosti koja kroz taj mukotrpni rad trijumfuje jednim novim umjetničkim djelom. Dakle, ta destruktivna kreativnost koja je u duhu muzike, koja je u duhu panka, koja je u duhu romantizma,
To je nešto što je veoma blisko meni i gdje ja jedno moje iskustvo rata i iskustvo 90-ih uopšte izbjeglištva mogu da projektujem na platno i da uživam u tome. U stvari, svijet je nevjerojatno surov i grub, ali prelijep i upravo to je ono što ne samo što nam govori muzika, već iz tog urušenog i pocijepanog svijeta jedan umjetnik ima jako puno i da nauči i da zahvati i da da uvijek nešto novo. To bi bilo to, ne bih više dužio. Hvala vam što ste gledali ovaj klip. Slike ove koje ste vidjeli možete kupiti od mene, ako želite možete ih naručiti, javite mi se u porukama, na Facebooku Narcis Alispahić Artist, na Instagramu spirit_you_all. I to je to, pratite me i dalje, možete, da, želim da kažem, meni bi jako značilo ako biste ovaj video šerovali, da može još neko da vidi koga možda ovo zanima, a da ni sam ne zna da ga to zanima. I like, subscribe, sve to što rade ljudi koji koriste YouTube. Hvala još jednom i doviđenja.